Esi KOKBOROK Roman script je coba khailai kaya coba khailai je kabangma tabuk je buini bosong ni reporter je potrika je sei tongmani je political je Tripura mothani English e coba khailai tongo ni wan je sei tongmani nang tam sananu song abono tamini sanai buini bosong to buini bosong chini bosong to chini bosong kok khai haisi abono nong bo perspective ni simi nai awse main mudda tabo roman script for KOKBOROK choba RSKC khajak mani to bisingni kakha ngai o RSKC bumungni uklogono o motha tambagi khajakabo sijage to tak sijage to KOKBOROK ni bagai roman script no je saklai pan yasa rinani sorkari bhabe abo kha chini RSKC khamani main reason ege abo khlena thangkani je samuro khlena nanga abo sum khlai nai hai ni chongjak 56 organizations kurumsau paisok paise sung RSKC khalai gai nang tapuk je sungmani 7 tarigo 7th June hanble 7 June jung dipor 11 simi sarik ekta deta jora asuk lekha salsani sit in demonstration sung khlai lekha nge or demonstration chini kok ya function to mani abong kha jesa klai pano KOKBOROK ni bagai roman script no ya sak zamani untuk te kesan ke CBSE wo chini KOKBOROK no takla ni simi curriculum daseng zakha te CBSE ni je questionnaires KOKBOROK exam runan thangtani je questionnaires roksna mano o questionnaires bo script by khlainai abo CBSE sunghotru chung seman mane logeno Tripura o je KOKBOROK no te wansungnai KOKBOROK no hamjani je motharok tongo joto motharok jane organization ni bakakte khlai representation rohoka CBSE Delhi official RSKC bu rohoka ge abunulo chung aro CBSE ni je bokrok tongmai ro borok bai close contact sung narugi tongo borok bo gosite ngi tongmani de roman script ani khlai sini dai piaba Tripura government ni simi kaisa chithi sogai manu ulobong thane kaisa koktun sogai manu ulobong keno entire scenario changing it takopore Tripura government simi jokhon sajakha je bangla script baino CBSE ni questionnaires rok snam jamani untuk o chithi thangi soika ke scenario changing it ka aprono chung tai bosa asuklai government no pressure dinani chengkha ege je department Tripura government ni ngai chithi sui hornai o department kha KOKBOROK directorate of KOKBOROK te other minorities languages ege chung o director ni thani bo thangka o director to chini borok no bono thang sungui ka hai nunga bo tample sikala chithi nung tample chithi suna ko ya nung oro je jukti rok phunuka je TBSE o bangla suite bai KOKBOROK textbook rok suijago questionnaires bo bangla suite bai no chapok jago te chatra rok bo suyo hine abo to soi kok ungsumi aro takar ko bo kira sabur jakto TBSE o answer rinai ro borok roman script bo suyo nge asu din suyo ne phayo je bangla script suyo rok suyo roman script suyo rok suyo nge nung okok boro sige ba oko
to Shilia. Get Abono Kare. Take is a point, Nungsina Toman. Tripura to KOKBOROK class 12 jara sim prungja ke bole. Ato MA wo jara prungja ko. MA no Kare tabuk PhD program wo habi thangka. KOKBOROK PhD program wo habi thangka PhD khlai to ko ni ka thamse khlai to. Kai tabuk college KOKBOROK sanai no khung ni borok rok phanang tung tai ko un bosong ni cherai rok phanang tung KOKBOROK subject ye porane kebang ma borok tung higher education department ni thani jung RTI khlai RSK ni pokhe RTI khlai jung khobor na je college rok ni scenario actual scenario tam aro je student rok tongo borong ni bisingo Roman script by answer rinai, Korbusato, Bangla script by answer rinai. Gaborni Thani RTI Rima Bishing Clay, Gomakas, J data manka. Aronugzavetongo 2020, 2020-2021 academic year 6,706 student tongo. A 6 student in Bishingo. Khorokdok simise Bangla beshi. Tai rokhe Roman script beshi. Bone answer sheet. Tai academic year 2021-2022 6,900 is like Kabang. Almost 7,000 students only bishingo tam man ka manle khorok buri simise Bangla script by answer sheet. Garano clear. This is right of tam nai. Lukurokno je jorabo nong freedom dio je dini musuk tui script no nong sai na dei after no si bini bakhan ko bungsai phayo sijagi phayo ike school level to Lukurokno master no kirija pule okara no kirija man jara bini bakha bisini kokno khatori saragi angoi to mani jara Aga Bangla script by Shuya, and a Poricao de Fail Flagged and a paper Najaga de Uno, Master of by Marx, Rizagia de Uno, not the Nasle Zagno, and the Kirimarok Sam Tamle. Aun Bagino Sinikok, Directorate of KOKBOROK and other minorities languages ni Bakatui, CBS no JCT Rosamani. Awak tak syak ketar klay, irhozang nane intung, tay entire effect tong mani, apa nu sih nane. Via ba cungolok kenaka, di sini kok nar beli apa? Amun lo yog ngai nai Tripura je political party tong, kebang political party tong, jo to political party ni baru bani sem, kontak lagi. RSK sini berkali cuma kontak lagi. Baksabe thangi malaika baksabe phono kok salaika ari naidi tabu kok borongti hai ro mui tongo gendaro mui to khlai thai tongo sa thai tongo gabaro goseka aw sumu kok tisana nangsena hai ngino assembly wo salsa abotiye kok ka salaika kok banglaika ke bangma kok ka sefika ya ambagai तब विधानसभा जे MLA रोक अकॉग्नो तिशाका बेसिकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन MLA ओनिमेश देबबर्मा तई मंत्री कसाम जितेन चौधरी बरकुनै अकॉग्नो साका कॉकबोरकनी इजे जुंगजाल नामी तंगमानी CBSE वो बांग्ला बाई उनको क्लान था कहाँ कई क्वेश्चन पेपर सेट क्लान था कि बहुत तमा बेजार डॉग मुलाइनो अपरों साका क्या आपने उलो डॉक्टर मानिक शाह चीनी हस्तेनी चीफ मिनिस्टर मंत्री बकरो बहुत उत्तरिका आओ वो तो सोशल मीडिया मानथुगो अपनी वीडियो क्लिपिंग्स जो तो नुगई तो कि आरो बिनी कॉक थाई जाबो मोले दाग सीजागो जे बसाका जे CBSE नि कोनो ऑफिसर सॉरी TBS नि कोनो ऑफिसर 12 परीक्षा
उमान दिन मार्च नि 18 तारिख ककबरक साबजेक्टनि परीक्षा हो इनके दरक मैतो तंबायना ओमपीओ कैसा पातले माने आपन तुई ने स्टूडेंट्स रो बाक्सारखा ककबरक थांलायका इनके आफ्रो जों तदन्तखलै सेमानका जे कुबुकुबुइनो टीबीएस नि सिनि खरकसे जे साफा नंथो बिनि मुंचुं कारिं मानलिया बो फोन खलायै ओमपी स्कूल नि जे इंचार्ज तो मनी परी इनको नहीं अब तो एग्जामिनेशन सेंटर नि जे इंचार्ज तो बनो फोन की शाखा बांग्ला स्क्रिप्ट बनो सुजी दी ने इनके वो प्रेशर कलाई जाखा इनके खरक जा तो थुई कहीं नहीं खनाओ ताम बुंगसे कंपनी हेडमास्टर याना वो इन विजिटर रोंगने बिसिंग खरक जा सिंखा इ जरा तो बिनि मुइतो मयांग तो है जहाबा नंगरा तो इनके अब बागैनो स्ट्रोक मुइ थुयो हाय हिमा को या इनके बिन जे प्रेशर काजाक माने आवन बिसिंग अब कैसा खाना हिनि जान खागाव के नाइदि स्कूल लेभेलो चिनि चिराय रगनो जोर जबरदस्ती खलायै बांग्ला स्क्रिप्ट सुइरि माने प्रमाण तो आरन सिजाक तंगले इनके ओमपी स्कूल सिमिया आमतै चिन्तानि खबर सफैका चपनगर स्कूल बंखा बर काठाल बो ओंखा इनके बर काठाल बो मास्टर रक थामिनै सात्र रकनो हुमकि दमकिरि अब बुं चिन्तानि सफैका इनके तब जिनि मंत्री बखरक बो जे बिबृति रिमानि अब तो बो साक्सेंसेनि थाङै गुरि गुरि नायै सामाखौ या बनो ओ डिपार्टमेंटो जे बरक दं बरक जे तथ्य साप्लाय रियो आबनो बेस खलेसे बकक सानाब्रे ओ तथ्य साप्लाय रिने रकनो भूल तथ्य रिता आरोनो सिजागो जे टीबीएसईओ जे बरर आसुगितुम ताई ककबरक डायरेक्टरेट ऑफ ककबरक एंड अदर माइनॉरिटीज लैंग्वेजेस जे बरक आसुगितुम ताई डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जे बरक आसुगितुम आबरक नि बिसिङनो दल साथ दङ जे बरक ककबरक नि हामख्राय नायया ककबरक कासाथों हामसाथों जासाथों आबनो नायया तामफ्लाय ककबरकनो काख्लुंनानै तामफ्लाय ककबरकनो तेबो तलाव सिंग्लुंनानै बनो कादुलनानै आबरक सिमसे बरक नायो इनके थाइजों नं जे ककतिसाका बाक्सा पत्रिकाओ रोमान स्क्रिप्ट फॉर ककबरक चबानी जे 7 तारिख जे सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन दंमानि आबनो बाक्सा ककतन बलायोखै त्रिपुरा मथानि आंदोलन हेने सुइया अब उनको से सुइयो टाइटल से सुइयो किंतु बिनि जे न्यूज कंटेंट दंमानि न्यूज कंटेंट किंतु कक सुइजाखिरि एकाय टाइटल लखाय नं सुइका अब त्रिपुरा मथानि कैसा आंदोलन ताई बसकांगताय आंदोलन कतल खालायनाय हिनि सुइजा गैया दा फियाबा न्यूज नि कंटेंट नो परे बै नायखा के ओ जागा के आबनो तुई कोनो फानो सिजाक सिकरि इनका आरन सिजाक जे बयो सुइजाक तंग माने मुंसा ओ बयसाकाव मलाट थेबा माखाय ताई मुंसा ताम बागै आबनो ओकलोबो इंटेंशन कायसा इंटेंशन खा आमतै जे कक बरने बागै जे ताबो चबा चलित माने आंदोलन चलित माने मुभमेंट चलित माने आबनो जेसा खलायफानो डिरेल खलायनानै आबनो मुं हामिया हिनै सिलनानै आबुंखा कैसा सेक्शन नि बर रोनि मुसुमा आरन सिजागै आबनो जोंगासे कतर खायनो ना करि आमतै लामा कासना बागै जोनो डिस्ट्रैक्ट खलायना बागै जिनि नाहार मुंनो ताइ कोन फजिं सतने तलांना बागै गोबां मा बरक आमतै ककबरक तिसानाय आमतै सुइनाय इबा सोशल मीडिया फानो लाइव फानो फायै साफाय मानो आबनो जोंगासे खुजुकेना करि गेत्ताय थाइजाकक अब सायाव इशू गया RSKC रोमान स्क्रिप्ट फॉर ककबरक चबा अब कैसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन
Okay, politics by 24 hours gadaljak je borogrok. Borogno to chung sekeng barianu koika. Je naro kok borogno hamzagune tokang gakai hamzak di. Samung tangdi phiaba. Chini organization ni je movement ngi tongman jara rago naro ta phai. Tambaga hingke naro goro mukhang phunuk phaika gakai doi nanan binan kok sanan kaisa sujug mani tang. Nung tambaga sujug ri nei. Nung phaimasaka nung se wansuk thai. Je ang thangka hangakai aro ani mukhang do hangka bui moti de wansuk no hai de wansuk no abro nung se bujina ko. Ikarole songpayei mungkai kai ngkai phona ta phai moti phona ta nukje hindu sato gya bari abo understanding ni betar nge kok borong ni bagai ni hamjagma ap to honuman khaglapsi dogi phunungna ni ramno hamjagman ni no sajak tengya deba moti kle khaglapsi dogai bising ram sita azuk phun ap phunungna ni kun dorkar kare ni samne bising te nukjagi tongnai bilabo borok te ke mukom jagya gon nomor ko kiam kuri kata un dila tau joto no kisa mija siu kisa nugoi botu ikai nong kok borong ham krani bagai buh jare tam krai tong tong ya joto no saiman eika 7 tarik ni chini sitting demonstration ti orone je potro potrika to ni aro kokka mana ti chini je wansam ya baksa potrika o kai chung je statement di mana statement tino borok sapuk ka amti kaham sini betul saput khaya sem nugui no tongo kan ke boma hai ke mane choba khlai je Nari. busi nang no sanmang Chobani lama kaini nari tabo বিভিন্ন জায়গায় নুগানো গভর্নমেন্ট ni against आंदोलन खालामनानै शेडो गभर्नमेन्ट्स नाम खिबु नाम यादा शेडो पार्लियामेन्ट्स नाम खिबु ताम बागै अब बरकनि थानि कैसा मेसेज तु नान बागै जे अब सायांगै तंखा मते सिंना नांगै ने ओके तब गभर्नमेन्ट थानि तो सुं कोइखा कोइ मानसिं कोइखा मेमोरेंडम रिखा डेपुटेशन रिखा थांगै मालायै साका ओके अब नुलोबो बरो गसिया kaito yasi to ma sokosina yasi kepleng bai samung nya hanga kai yasi ma sokoi hne ko pringa de ma sokoi ne je man tangan phiaba oro RSKC ningai nai RSKC ni chairman ngai nai ang ko pe thai jaro khator nu sanan musu abo hangkai RSKC movement simi khlai tonglak roman script by KOKBOROK no phurunan thangka kai je samkhlenan dorkar je samkhlenan nango bijab transcription khlenan ni samung ro abro jung segbren paito ni ja government khna sato roman script by bijab chuno ready chung ready nai chung haina asuk tong yamle chung samung sabai khlaija tabo government jodi sakak nakai noro syllabus khlaithani chubadi abu chung masuki to nija chesa movement ni part kani to bono phataro phunungmani kaisa part je agitation khlaimani part tai kaisa hangkai agitation successful nungkha hangka kaino abono o samno to chamna nangna bile o samno chaboi tisana hangke nuksang bari lama masuki matamnai abo kaisa tai kaisa part constructive part okay roman script for KOKBOROK choba ok kaini nei samung tangi to kaisa kai bas kango nukjagai tongo ta kaisa kai uklogo hujagai tongo abo sanani ko ya tini noro kok ek re khaba abo masa ka haise jung jodo phajik tiar tai theja kok abo sayawai chubya abungka NEP 2020 NEP 2020 ni 4 ni 11 वो ताम सुजक तो
aro hai hini sijak India o joto bosongni borok rok borok gobang bosongni borok phanangthung borok bangthaya bosongni borok phanangthung bo 2 কোটি জনসংখ্যানি borok phanangthung 2000 জনসংখ্যানি borok phanangthung joto bosongni chirai khonai rok jani mani kokbai primary level joratei surungmung surungnani অধিকার dong aborni manthai education up to primary level through mother tongue abongkha central focal point NEP 2020 ni central focal point aro taibo sajak to nangkha hingke ke mani kokbai phorungmani abo class 5 no lai class 8 jora abono follow langman nangkakai azoroti man follow langman oro kokte thaijato tabo chinoro TTADC to hai deba TTADC no primary education joratui bebak daito yafare rizak gai TTADC ke mukumoi de tong thuoi de tong tam khlai tong pro ta borong no sanan nango borong no romnan nango nok to bisik ning khaple phaimani tam khlaika norok roman script by KOKBOROK no chalu khani class 5 jara no chalu khlai na sabon dong ni yak khawai tani khaba clarity ke bon no khawai tani able okay nong ni channel le bising tei koi harna musugo tai haste ni KOKBOROK sanai bosong ni bebak okra sakra surungnai sikla chalai joto ni thani ani kaisa koimu kobok mung bohini mano ne walai sule ngombe simi dabi tisawi andolon khlai ma besimi problem solve samung bo khlainan nango samung khlai thani bos kangoi phai om bageno TTADC ni hafang no bo chung koi horo RSK sa koi horo norok chengna ba bising ni ba lang thangka tai bisik thamse tongse yai taklai ni I academic year ni bisingono taklai ni academic year ni bisingono norok roman script by KOKBOROK no class 5 jora chengeri na ba nong ni chuwa chu nangkha kai chung tongo RSK si tongo chini loge chini yago 400 KOKBOROK specialist brok tung doctorate degree holder tung MA pass khlajak tung nini diploma pass khlajak tung borok jo to phaichu bana bagai jogo ungjak khati arungjak naro waisa su khuk pare sanaba e chung taklai bisingono KOKBOROK no roman script by class 5 jora khlena gosiu phadi norok jono chuwa phadi samgo chuwa phadi chung thanai ta wai khuksa sawi na thungna ba buko hayable ga orono chung kokti sawo je political leader rok sin TRIPURA ni political leader KOKBOROK no roman script by sunan nangnai hinai dabi tisapru jesuk chirik layo khomotao phaima longha kan por nirangi thangbai Sungnuka TUJS Congress jur sarkar phaibu haino apro kaisa sujuk tongmani buko tam khlailam resa samacharon committee hine kaisa committee khaka committee recommendation mankha manloka apni kono implementation khlaijagriya 2004 পবিত্র সরকার কমিশন খাজাকা বামফ্রন্টনি জরাবো পবিত্র সরকার কমিশন ফাইयै ব কুইশনারিজ রিখা KOKBOROK সানে রনো কুইশনারিজ কালেকশন খালাই ब आपनो डाटा एनालिसिस खालाई बिनि जे फंडिंग्स मानी आपनो रिपोर्ट या फाइ रिखा गवर्नमेंट 2004 और गवर्नमेंट थानी और रिपोर्ट या फाइ जाब कोनी होलो बामफ्रंट 2018 जरा 14 বছর আমি ক্ষমতা তোমাবলে
गाव 14 বছর মই ও রেকমেন্ডেশন তাম তাম রিজাখা রিজাগিয়া সিতো তুই তা বামফ্রন বাই বাক্সা চিনি বরকনি যে চিনি বরকনি বসংनो रिप्रेजेंट खालायनाय जे बदल लोक तंनो बरक ताम थुय देत टीएससी रोक ताम खालायत टीवाईएफ रोक ताम खालायत गणमुक्ति परिषद नि बर रोक ताम खालायत ब मुक्ति कुथुगो हाबै थुयत सुंना नांगो ताबो आबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो सिनान नांनाय हिनाय बुखुबै सामानि आबो कक थाइसा ताई बखा कुथुक निसिमी बयतो कुथुक तुयै कैसे मुसुमति सामानि आबो ताई थाइसा देयर शुड बी एनी एम्बिग्युइटी ब परस्पर बिरुद्धि मांगसेबले आईपीएफटी बाय बीजेपी सरकार 2018 फाइका ओ जराव बंग थानि अमनो तुई सामुंतांनानि स्कोप दंमानि ताम खालायलाङासा सेकेंड टाइम 2022 थाइसा फाइसाव पावर ताम खालायासा ओंखाय ओ एक्टिविटी रक ताम इंडिकेट खालाय अबनो इंडिकेट खालायो पॉलिटिकल पार्टी नि बरक रकबो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरकनो मा सिनाय हिमानि आबो बंनि बुखुंनि कक सिमिसे बा बंनि बखानि कक या तुमुं नबो सय सय बंनि बखानि कक खाकाय थुइस्राबि फाना बरगमनो इमप्लिमेंट खालायलांखाबो ताबो प्रश्न सपायो सुंमुं सपायो कामी कामी ओ एमएलए रकनो ओ मंत्री रकनो बरक रक घेराव खालाय सुंना नायो सुंनायनि नांखा जरा फाय सपायगा नरबो खालायनानै खालाया खालाया हंगाय नरक नगो मा हाबिया नंनि कामियो मा हाबिया नंनि आमचायो मा फाया नरक चिनि बरक रक सावैदे मा नामति खालाया सेमानो कृषक आंदोलन नुफ्रु दिल्ली वो तामनुखा एमएलए एमपी एमएलए रक जान जान एरिया मा हाबिया बले जान जान नगो से मा थांलिया बरक बाय सुंजागो ताम नरक चुंग चिनि बागे कक साया ताम बागे नरक चिनि उकलगो बसाया आमति सोशल प्रेशर तब क्रिएट खालायनानै जरांखा बुखु बाय सिनि सामा बेंनैया नेतानि उकलो उकलो सिनि हिम्मा बेंनैया नेता रंनो से कंपेल मा खालायनाय बाध्य मा खालायनाय बरंनि मुसुमा बरंनि बखानि ककनो खारना बागै तै आबनो रुगै सामुं तांना बागै बरंनो बाध्य मा